imos facer un exercicio para que se poda acercar a ti progresivamente, para que podades ter unha relación mellor, que agora tes que manter a distancia, vale? Ímonos cruzar, como pues, dúas persoas que se cruzan na rúa, que de feito el normalmente reacciona de maneira reactiva, e o que imos facer é imos pasar de largo, xa que lle ensinamos o efecto túnel, o exercicio sigue, e a primeira volta non paramos, seguimos o noso camiño. Eu con este ejercicio de chegamento, Lorena mira non moi claro, pero eu estou un pouquiño temblando. Sigue, Zuni, sigue, sigue. Ui. Sigue, nada, me ouce, pero nada máis, non te preocupes. Estuvo ben. Sigue, moi ben. Ahora paramos e intento facer o saúda. Estás preparado? Mais ou menos. Veña, sigue, sigue, paramos, saúda. Moi ben, abre a man. Baixa un pouquiño. Ai, non me voy. Baixa un pouquiño, un pouquiño. A ver, acercamos aquí un pouquiño. Pero seguro isto, Lorena? Sí, pon así a man. Ai. Moi ben, bueno, está comendo. moi ben. Ahora, levántate despaciño. Moi ben. Me voy, ¿verdad? No, quédate non quieto. marcho. No. Que te quedo aí para que vexa que non pasa nada. Moi ben. Son bo tío, joder. Moi ben. E eu marcho. Vamos. Eu? Moi ben. Ahora podes marchar. Moi ben. Joder. Cando mirei que Zuñi se acercaba a min e non me facía nada por completo e incluso me comía os premios, flipei, porque comparado a mañán, que esa me la durou de momento e asusteime moitísimo, eu mirei un avance neste día increíble. Sigue, sigue. Muy buena. Vale, sigue. bastante ben. Sí. Ahora é complicado. Sigue. Saúda. Muy bien. Oye, ¿verdad? Saúda. Ahora colle. Colle de aquí. Colle. Mira que ten Hugo. Muy boa. Ok. Muy bien. Vamos. Un subidón, moita felicidade. Es que velo así in situ, ver que fai, pois date ganas de facer máis cousas. Dice, podo con isto, podo con máis. Voulle dar a Yanni o saludo que antes non pude darlle. Pois veña, eu creo que podemos intentalo, podemos conseguilo. Sí, despois destes cruces eu creo que sí. Sí, eu creo que Zuni é capaz de superalo. Pois veña. Vamos a Sorte. Hola, Yanni, ¿qué tal? Hola, Hugo. ¿Cómo estamos? Ahora sí. Vamos a darle un premio, como dice Lorena. Sí. Ahora sí. Agora hai que premiar Muy ben, a Zuni. Zuni, mira que tiene Hugo. Uy, ¡Qué rico! ¿qué tal? Muy buena.